Nami ngiyaba nenkinga la ngo-2023, that was January and February. Nginenkinga emzimbeni yesikhumba, ngihlala nomuntu endlini and phakathi kwethu angazange ukuthi ubani owathelela omunye ngalonto ukuthi uyena oyefike ne-infection noma mina ngafike ne-infection, kodwa besinenkinga ecishe ifana ngoba besinama-spot amnyama ungathi zinduna kodwa zinokusha. NgokwesiZulu ngakithi baye bethi amakhambi, ikhambi ushaywa ngekhambi, uyabo. So ngaba nenkinga kanjalo, ngangayina ngathi ngayi ngizoqhuma lento iphele. Ngaya kubantu abahlolayo kwathiwa isichitho lesi waqisiwe ngento ewukuthi ngantata ngagcina ngithi mina lento ngiyiyeka ngoba ngangiqhuma ngayo into abanginiyona abantu ingangisebenzeli. Abantu bagcina bangijoyina ukuthi ngumuntu okanjena, kodwa ngiyibona mhlawumbe lento iyophela ngesikhathi sayo. Umuntu wami ngangina ngaleso sikhathi wayihlupha ngalendlela ukuthi ufuna ukuthola i-cure yakhona, ehamba bonke abantu abanama-product asizayo, ehamba zonke iy'tolo eyikhona ngeke ngibize ngamagama, ehamba yonke into efuna usizo, kodwa wafika ne-product kumina endlini wayisebenzisa ngathi mina sengilahlile ithemba. Wayisebenzisa nganganaka, uthi ehambe emsebenzini ngelinye ilanga ngibona into iyangiluma ngoba lento ibiluma kanje kodwa ibhede kube mnyama, ibhede wakhona kuba ngathi iy'nduna. Emva kwalapho wathi hambile ngayintshontsha, mangintshontsha ngayisebenzisa mhlawumbe 4 to 5 days ngiyisebenzisa ngamtshethu ngiyisebenzisa. Uthe mengibona ngiba ngcono, yena usengcono kakhulu kunami, useyangibuza kanjani na, ngiyamtshetsha hayi ngeke ngawuthi lo muthi wakho usenza kanje ngoba ngiyekubona uma ngabe uhambe ekuseni emsebenzini ukuthi wenza kanjani, ngoba lana unensipho ageza ngayo ekuseni ebese efaka into okuthiwa i-face toner efuthwa kanje ebusweni, ebese izofaka i-cream okuthiwa i-day cream egcotshwa ekuseni, bese kuzoba khona i-cream ayegcoba ntambama. Hayi ngayisenza lento nami ngiyalahleka nje ngoba ngiyabuka ukuthi amajita manje angihleka manje sengumuntu nje manje ngathi unesiqu esithile, yabo. Kodwa abafowethu Dr. mina wangisiza kakhulu, omunye umuntu nje nawe uyomsiza ngelilanga ngoba nami ngasizakala. Lokho ngikushoyo kuyise esuke enhlizweni yami ngoba ngila kunethiza kanje ngizobonga uDr. Cele nangelinye ilanga ngiyophinde ngimsebenzise amakhonto engivelayo. Ngiyabonga kakhulu kunethezeka ukuthi ngivele ithuba ukuthi ngiveze ukuthi uDr. Cele wangisiza kanjani. Ngiyabonga. Ake ngibingelele mbukela lapha ekhaya, igama ngumzothule ngokashembe isibongo. Kumafufuke njengedagabani samba nesabungu sengolala maqetho lala bafoza nokwathi izigodla kodla athi mawuvimba ngala uthi kusungale. Ngumkhovu oyiphaye ngumadakeni oyishasa nketela. Ngumakhuze safakiwe njengasawoti sila ku Dr. Cele. Dr. Cele ke siyamazi izinto zeyigcobiso ezenza ukuthi umuntu ebukeke ebe muhle. Sikwisama njengamanje, isama ke iba yindeke. Isama akusho ukuthi isama kuphela, nanga sebusika kukhona ezinye zezifo ezifika kubantu uthola ukuthi bahwaqabala ubuso mase kuba khona ama-infection athile akwazi ukuthinta umzimba wabo, uthola ukuthi mayigeza ngamanzi athi ukubanda abantu omunye noma mezwela amakhaza kube nenkinga ezithile. Njengamanje sina uDr. Cele sokhuluma naye njengamanje. Dokotela, avele sikubingelele kwiNethezeka TV. Sanibonani, ngibingelela South Africa yonke, ngibingelela bonke abalandeli beNethezeka TV. Dokotela, yabona ukufika kwethu la kukhona insizwa elokhe ithi ifuna ukuzofakaza kahle umuntu wayo owawumlapha. Ngifuna ukuthi singene lapho kahle wawulapha umuntu wayo lensizwa, kanti egcineni naye inazo lezi zinto emzimbeni, amashanda uthola ukuthi ebusweni uneyinkinga ezithile. Singakangeni kakhulukazi leyo nsizwa, ake siqale sicacise ukuthi uDr. Cele usebenza kanjani. Okay, uDr. Cele usebenza ngeinkinga zesikhumba ezihlukahlukene ngoba zihlukene ziningi azifani. Kukhona okuba izinduna nje lezi eziphuma umuntu mekhula noma ngabe wesilisa noma wesifazane, azikhethi ukuthi zingumuntu wesilisa noma wesifazane yini. Kube lezo induna lezo mangabe zihlala zingatreateki zishiya amabala. Aloke ehlala ama-black spots, kuhlukene, kukhona i-pigmentation, kukhona ama-blemishes, kukhona ama-pimples, kukhona i-acne, kuningi nje, kukhona ama-dark spots, kuhlukene isebusweni lapho. Bese kuzoba umzimba, emzimbeni baningi abantu ababa nenkinga yamabala nasemzimbeni, amanye ashiwa izilonda, amanye ashiwa yikho uthola ukuthi umuntu uzoba nento engathi i-rash ezobaba, mayibaba leyo nto lethaminwaya bese kusala amabala. Kuningi nje, ziningi inkinga zesikhumba zihlukahlukene, so uDr. Cele udila nalezo zinkinga ke zesikhumba. Okay, nakho ke la kufanele siqale khona. Kukhona owesilisa belokhu isibhalela
solifihla igama lakhe ngoba naye simfihlele sikhulumele naye ngifuna ukuya la ekuthenini ukuthi kukhona lesimo sokuthi ulapha omunye umuntu gcina sekulapheka umunye egcekeni mhlawumbe into osuyijwayele nawe leyo kwenzakaleni ngoba sikhomisile ukuthi ubani lo esikhuluma ngayo. Yes, sikenzeka sekukabili sekukabili because abantu besifazana okay uthola ukuthi uyena osukuma kuqala abantu besisa bajwayele ukusheshe bayisukumela into ekanjalo because bana nokuthi hayi vele ngiyindoda mina yabo akayinayo indaba yeskin. Yes, so asukumeke wesifazane asukuma uthola ukuthi angithi sihlalo ndawonye uyambona uyagcoba mhlawumbe uthola ukuthi uzowubona umehluko omunye uthola ukuthi mhlawumbe angawubonanga umehluko bekukuyigangela nje uthi awuthi ngigcoba into zingamama yabo naye megeza ayithole segcoba yabo so kukabili sekukabili uthola ukuthi khona nje wathi ayingeke into zami wabuya ngokusheshsha wazothenga ngathi mina awazi washesha uthi phela sesigcoba sobabili nobaba ekhaya so useyagcoba naye ubonile lezi zinto ziyamsiza naye useyagcoba so seziyashesha ukuphela so kulona ke isituation yakhe naye wabona kumuntu wakhe ngoba wayeyazi inkinga ewayikhona kanti naye unayo ukuthi phela bengayinakile ngokumuntu wesilisa uthe mesisizakala ngabona sefika sekuzothenga yena ke manje seyachaza idaba ukuthi lento ngiyibone kumuntu wami ngagcoba osizakala njengoba sengibuya sengizothenga mina sekuyimini impela engizoyithenga mayiphela nje imini ozoyithenga manje. Ngizwe kahle dokotela sizoxelana kubufakazi osukwini namhlanje mase singena kakhulu kuyinsebenzo onazo kuhle ukuthi sigcile nakubufakazi kukhona umuntu uthola ukuthi inwele zakhe engeke ngabona ubufakazi bakhe ngoba ufakazi uyasithumela nathi ukuze nathi sikwethembe uma kuya ngokuthi abantu bathi buya dokotela sikwethembe ngifuna singene kulobufakazi ke manje nangu inwele angazi ngizothi umbandama owenza ukuthi zingamili lapha ngoba uyabona ukuthi zimila ngokuxakeka zihlukumezekile uyabona indawo ongathi ugwadule zimila ugwadule ngifuna ukuya lapho kwenzekalani lapha dokotela kwenzekala njani zikhona izimo ezikanjalo of which nami anginayo isho ukuthi yini eyenza kahle kahle kube njeya because sazi ukuthi okay umuntu wesilisa uyaba nempandla yabo so mase sizoma neziphele nje umuntu wesifazane uthi abanye ziphela la phambili kuthiwa i-hairline leyo omunye uthola ukuthi ila nje la umuntu wesilisa kabe nempandla khona zimane ziphele nje esenta abanye benziwa o-cream yabo lo cream bokurelax uthola ukuthi usebenzisa ucream oshisayo wayimshisa kwasha kusho ukuthi neskin lesisingi uthola ukuthi emva kwaloko asisafuni ukukhula lapha inwele because bayalimaza labo cream laba bokurelax ofuthi ke kunzima ukuthi abanye abantu baphume kubona ngoba sikhuliswe ngabo sikhule sazi ukuthi kumele ufake lo cream abashisayo einweleni singazi ukuthi inwele zethu zinhle kanjani maziyizona zi-natural ayive yinhle i-African hair yinhle yabo but sisejwayele ukuthi hayi uyarelaxa ngalo cream laba ukuthola ukuthi omunye iscalp sakhe mhlawumbe si-soft sithambile ubese uyam-affect agcine engasakhuli inwele abanye la ngaphambili i-hairline thola ukuthi idliwa ukuluka umluko lemluko emincane uthola ukuthi ulukile masuphuma uphume nezinwele uthola ukuthi usene bathi injibs abanye i-hairline ayikho la ngaphambili yes so iliyona ke leyo ke mina ke I came up with a hair food efakiwe exuthwa ama oils a good for inwele ne shea butter yazi ukuthi good for inwele namanye ama oils amaningi so kwase kuba khona ne hair spray because since mina I have dreadlocks I created a spray because ngathi ngeke ngikwazi ukuthenga isprays einwele ngingakwazi ukusenza so and I see it's not for dreadlocks kuphela because dreadlocks inwele vele it's natural hair so ne natural hair uyayifaka kuyona inazo iyakhulisa futhi inezinto ezikhulisayo so what I do for umuntu onenkinga yeinwele ngiyayimnikeza leyo combo i-hair food ne-hair spray mase ngiyamtshela ukuthi mawusuyigcoba i-massage the time umassage iyangena esikhumbeni izofika la kwima roots einwele la kumele zikhule khona uyimassage uzinike isikhathi if ufuna isikhumba sakho noma ngabe yini ibe right kuthiwa nje zinike isikhathi ngayo musu ukuthi nje khwephelizi imassage uzinike isikhathi uqede uye spray uyimassage futhi because vele sekonakele inwele azisekho sekumele kuzincenge ke manje ukuthi zikhula ngithi zinakekele and lento uyigcobe every day uyenze the same thing uzobona umehluko ziyaqala zihlume inwele yazi ngizwe kahle ngoba ngiyabona ufakazi ngoba vela njengamanje nala kwi-screen lokho ngibuke njalo ukuthi hayi ufakazi into ebambekayo le ukuthi bekunje sekunje manje usho ukuthi nama-dreadlocks ngoba unawo nje ama-dreadlocks la ekhanda usebenzisa zona le spray usebenzisa zona impela makade ngiliwashila ikhanda because liba dry pants ngiqala nge-hair food kwi-scalp
yenza ukuthi sibe soft siphinde kukhule phansi after that bese ngifaka ke sona ispraying yes Izokahle dokotela sibuya lana isikhumba somuntu asifani nesomunye ngisho ekhaya kukhona abantu othola ukuthi mabedle into ethile bequbuka umzimba wonke kube nenkinga singene lapho ngoba khona izinto ezibulawa ngaphakathi ukuze zikwazi ukubulawa ngaphandle ngifuna ukubuya lana ke ekutheni ukuthi kukhona okunye engike ngakubuka la ezithombeni zakho nangu umntwana usemncane unalamaqhuqhuva agcwala umzimba wonke esingakwazi ukuthi aqhamukaphi njengamanje sesibona kwamashada kodwa egcineni lo muntu usa order kwena kwenzakalani lapha njengoba uchaza nje izikhumba zabantu ayifani and abantwana bayaba lento ekuthiwa umzimba omubi kokunye uthola ukuthi unomzimba omubi uyahlupha sometimes mengabe elunywe umaskito kuya sekuyiqhubu njalo sekushiya isilonda sekushiya ibala but ke lokho khuluma ngaye ngiyambona wayethi nje khala ukuthi uma wakhe uyalunyelwa umzimba wonke kuphuma lezi zinto zimaqhubu ngathi kuyi-rash kodwa akuyona i-rash lencane because kwamaqhubu nje agcwele umzimba wonke imlenze umhlane umzimba wonke yabo yes so njengoba usho ukuthi enye into iyayifuna ukukhishwa ngaphakathi so but umntwana because angithi kuya mhlambe ngena imbiza lapho ke njengoba ngake ngachaza ukuthi siyasebenzisana nabanye odokotela besintu ombonayo ukuthi lo nisho ngamlapha ngaphandle uzodinga ukulashwa ngaphakathi but umntwana I don't think uyayiphuza imbiza angazi ngeimbiza mina ngazi ngesikhumba ukuthi iqala at which age thola ukuthi mhlambe umntwana yena ngiyakwazi ukuthi uthola ukuthi uzophuza imbiza ezoshisa ngaphakathi so kumele simnike izinto ezizokwazi ukuthi zimsize ngaphandle so when it comes to that yena ngamsiza ngensipho khona insipho ye-eczema engena perfume yalabantu abanenkinga sesikhumba sensitive yabo ngeke umnike insipho ene perfume bese kuba ilokhona i-soaking liquid soaking liquid iyo ke esiza kakhulu ekutheni kuye ukubaba because makulo kuqhubeka kubaba ngeke iziphele iproblem uzonwaya umntwana lo ngeke angayinwayi uzoyinwaya vele so i-soaking liquid isiza kakhulu ekutheni istopishe ukubaba nokuncinza bese angazinwayi and then after that ngase ngimnika ibody lo ucream amabala because amabala nje asegcwele wonke umzimba wona ke uxutshwa ne-tissue oil then meseqedile umsokhuma wakhe ngesoaking liquid ngingasababi ebese ke emgcobisa lo cream amabala ke ne tissue oil oxutshwe ne tissue oil njengoba adesha ukuthi ngiyabonga dokotela azisaphumi lezi zinto sesidila namabala nawo futhi ayancipha izithombe sizonazo njengoba ninazo vele ngiyacabanga ukuthi nizokwazi ukukhombisa abantu bazibonele into esikhuluma ngayo ngoba sikhuluma nje asikhuluma into engekho thina sikhuluma into abayibona njengamanje yonke into bayibona ngesikhathi ngoba sikhuluma nje uchaza ngoba into vele nathi esifike sayibamba kuwena yingakho sithe namhlanje ngoba lentizwa esibhalele lokho isibhalela ithi yona hayi ifuna naye ukuzofakaza ngoba bengaqondene nayo beqondene nomama ekhaya sasithi thina into esifuna kakhulu ubufakazi ngaphambi kusingena kuyinsebenzo ekhona la ekhaya dokotela ke singena kuyinkinga ke namhlanje inkinga futhi manje obhekana nazo futhi nawe oyi-experienceayo ezintsha utho ukuthi wena bungazi ukuthi iyakwenza lokho ubona wena sekuthiwa iyenze lokho ake singene lapho njengamanje kwenzekalani kuningi ngoba nami mangenza ngisuke ngenza but ngisuke ngingazi yabo nje kuningi osekungimangazile especially lokwekhanda because ngaze ngamtshela ngimnika ngathi mina ngenza ihair food nespray for umuntu onazo inwele kodwa ezingakhuli yabo uthola ukuthi unazo kodwa ayikhuli o mhlambe ihairline lo oneshandi ishandi ke ilokho njana masikhuluma ngeshandi into enjengempandla la inwele zisuke zingakhuli inhlobo nje ngasho ngathi hayi cha lapho impandla angizikhulisa inwele ezingekho vele qo ngidila nenwele ezikhona ukuze zibe thick zibe nevolume zikhule ilokho engikwaziyo ngimangele mase ngisendela lesi sithome hayi kana ngithukile esethi hayi nokwasekhanda kuyasebenza futhi sengenzele yena ongenzela before and after angizenzelanga uyena osethi nje nangu before and after I was shocked nami so nami iyangimangaza insuku zonke yabo kuphinde kuzoba ilokho kuthiwa ama-acne scars amaphozi uthola ukuthi umuntu uneyimbobo ebusweni lokho bengingazi nami ukuthi iproduct yami iyakwazi ukukusiza kodwa futhi nakhona ngibone ngefeedback esethi nebuka within a month engakupheli buka benginjani buka benginjani I was surprised because bengithi mina izomclearisha nje isikhumba isuse mhlambe lo ma pimples but bengingazi ukuthi iyakwazi ukuthi ivale ama-acne scars amaphozi lawa asuke edalwe ini mobe nenduna kakhulu uthola sishishiye imbobo esikhumbeni yes nalokho bengingakwazi so as I go along nami ngi experience
experience izinto ezintsha i-products ezenzayo nokuthi njengoba kwachaza ukuthi ikhumba zabantu ayifani ikhumba zabantu ayifani into eyenze kuwena ngeke iyenze kumina indlela esize ngayo omunye umuntu ngeke izimsize and khona la ngifisa khona ukuthi ngigxile khona ngicacise ukuthi uDr Cele akanayo imlingo anginayo imlingo I don't have miracles so ngenza nje iproduct ngendlela engiyazi ngayo mina nengifunde ngayo ukuthi izoyenza ikhumba zabantu akufani ngenzeka mina ingisize wena ingakusizi but engingakusho ukuthi in 100% wabantu engimanike iproducts ngisho ngithi 98% uyabuyela kumina ubonge ukhona lo 2% ozongasizakali ukhona lo 2% ozothi mina ayingithandanga abandla so ayikho problem ayikho inkinga lapho ngitreata mina abantu ababuya kuma medical dermatologist abasebespende bebespenda about 2000 ababuya kubantu abafunda 7 years angifundanga 7 years mina I'm a traditional dermatologist I'm not a medical one abasebephuma kuyona bathi cha ngisizakalanga kodwa bafike kumina basizakala so bengubani mina ukuthi ngizosiza 100% wabantu yabo so ngizama nje ukuchaza lokho ukuthi maye ngakusizanga usuyoxola unfortunately ikhumba zabantu ayifani ukhona ozothi cha mina ingisizanga that is normal kukhona ababuya kodokotela bathi angisizakalanga so yebo nokulandela futhi imigomo nemibandela dokotela futhi nokuthi uke wachaza ukuthi usebenzisana nabanye odokotela kwenye isinye isikhathi wena usiza esikhumbeni ngaphandle and kukhona into ngoba usho ukuthi usebenzisana nabanye odokotela ekutheni ukuthi into ke ibulawa ngaphakathi kulowo muntu okanjalo kukhona eminye imizamo mhlawumbe niyenzayo as udokotela ufike kuwena lo muntu uthi no ake sizame ukuthi sibulale ngaphakathi lento mase mina ngispecialize ngalokho ekuyiyona treatment engane kwayona yes since sengikwazi ukubona ngiyakwazi ukubona iproblem natural ukuthi hayi lo izinduna nje uyakwazi ukubona iproblem ukuthi le ayihambi yodwa le idinga ukuthi icleanwe ngaphakathi so ngiyadvise umuntu mefika ukuthi hayi lokho kwakho ngingakusiza mina ngokuthi nokuthi kodwa uzodinga nokuthi futhi nokuthi yabo omunye asho ukuthi hayi anginayo inkinga ngingangixhumanisa ngingakuthanda lokho omunye asho ukuthi cha inkolelo zami azihambisani nezinto zesintu ngeke ngikwazi unfortunately yes bese kusiza ngendlela ozosiza ngayo ke client omunye futhi mayefika nento engingayazi nje kuba lo munye ngishoyo ukuthi ngiyamtshela cha lokho angikwenzi angiwaqamba amanga maye uzofika umuntu athi mhlawumbe ngineyintsumpa ngine ukuthi ngiyasho cha lokho angikwazi yabo angikaze ngikulaphe usungathi ke mawufuna ukuzama ungazizamela like ama stretch marks khona ama stretch marks kukhona ama silver straps khona ama veins zihlukene lezi zinto ngokubona enye mina abantu engigazi ukuthi ngibasizile abantu bama stretch marks normal stretch marks bese bokhona lokho bathi bakubiza ngama silver yes kube khona ama veins lawa bovu angikaze ngidile nomuntu onalokho but ama stretch marks definitely ngine proof nginezithombe nginakho ukuthi kona siyakulapha lokho so ngiyaye ngimchazele umuntu ukuthi hayi lokho angikaze ngisize umuntu kukona but engikwaziyo mina ukuthi ngiyakulapha ilokho ayi ngezokahle dokotela ake singena kwizona insebenzo abantu nokuthi uma ubaposela kanjani ngifuna singena kakhulukazi sithinte necombo ukuthi icombo yakho ihamba kanjani ngoba egcineni omunye umuntu uzothi hayi ngiode ukuthi ngoba uthe kuyaswiza ukuthi kanti egcineni kubalekile mhlawumbe ukuthi ethathe icombo ukuze ungaposelwa into iziyofika koGoli ko Cape Town ngoba ngiyengibona kugijima ama-order ngihlangana nabantu la edrobheni uphethe ama-order ngihlangana nawe ugijima nama-order ngazi ukuthi kiwabuthi hayi sasebenza ngithi niyazula ngifuna ukuchaza lapho ukuthi kwenzekalani la yes ngiyakuthanda kakhulu lokho because uyaye uthola umuntu okay umuntu like first ngiyaye ngisho okay ngicela ungikhombise inki problem yakho because ungayichaza but akufani nokuthi mangibona yabo so angikhombise isithombe bese ngiyamtshela no wena uzodinga ukuthi nokuthi omunye bese hayi mina ngicela unginike ibody lotion mhlawumbe nethona nalokho azibalele yena okuthathu yabo so ngebe sengiyamchazela ukuthi okay ungakuthatha lokho anginayo inkinga kodwa ama results wakho ngeke azafane nama results umuntu mothatha icombo because masithi combo why sithi combo asisho ukuthi combo ngoba sifuna umuntu athathe zonke lezi zinto zo5 cha sithi combo ngoba ngiyazi ukuthi insipho inomsebenzi wayo ewenzayo ohlukile and then insipho nje ubizofike wena ikuvule elokhunjana ikuvula ama pores esikhumbeni iqeda amabala insipho kodwa hayi iyodwa ungathi ngoba uthe udokotela lensipho iyawaqeda amabala ayiwaqedi yodwa masebusweni uqala ngayo ubese uzoza ngokunye mawusemzimbeni usebenzisa the same soap yamabala kodwa ayihambi ngeke iqede ibali ihamba yodwa uzomela uthole no cream wamabala
ilo omkhulu ke lo bese ihambisana ne-tissue oil ikona combo leyo yamabala lama testimonials niwabonayo nje amabala usuke kuyilokho angasho ukuthi hayi nginike lo cream wamabala wodwa awuhambi wodwa sebenzisa qala ngensipho qala yes ubese uzoyimixa ne-tissue oil ngoba konke kunento okuyenzayo esikhumbeni yabo then makusebusweni uzoqala ngensipho obviously then i-toner izovula ama-pores esikhumbeni sakho because mangabe unama-pores avalekile akukho right lo kumele isikhumba siphefumule yabo nokuthi after ozokugcoba kuzobe sekwazi ukungena masuvula ama-pores ngetoner yes bese kuba khona i-moisturizer esingenayo la moisturizer it's a choice omunye angayithatha omunye angayithatha but kuko kuthatha kuyi-basic 3 step mase kuzoba khona i-day cream sake sachaza before i-day cream njengoba kuyisama ilanga liyashisa day cream ine-SPF i-SPF i-sunscreen ungayigcoba abanye abantu akathanda ukugcoba i-sunscreen because izokwenza uchiche ucebezele yabo but mayisifakwe lana sekuzoba normal usuyavalela isikhumba sakho-ke ngo-day cream one-SPF ofuthi at night usebenzisa i-night cream i-night cream kuyenzeka moshiswe ilanga iphinde isebenze isikhumbeni ebusuku ukubuyisela isikhumba sakho back to normal i-night cream inezinto ze-anti-aging evikela isikhumba ukuthi singagugi ake siyabona kuyikhomba ngesaguga thina ngawe kugamuthanda aqhubeke and then at the end enye into eyenziwa yile nsipho le i-draina amafutha esikhumbeni so omunye uzothola ukuthi uzocomplain ukuthi hayi isikhumba sami manje siba dry ngiyayigcoba i-day cream kodwa si-dry ila-ke sesi-eda khona i-serum si-eda i-serum lapho because izobe siyasofnisha isikhumba ngoba uma uthola ukuthi siba dry izosofnisha bese futhi eda i-glow iphinde i-reduce ama-wrinkles ma ukuthi asekhona ma engekho angeke asabakhona ama-wrinkles ma ugcoba i-serum yes Ngizokahle masibatshele iminyaka basiphikise hayi angifuni nakuyibuza iminyaka ngoba nami ngoba ngibona angazi ukuthi ngineminyaka emingakhi manje kodwa iminyaka yami inyuke kakhulu kodwa ke hayi mhlawumbe siyabonga nakhona la mbuke lapha ekhaya uDr Cele esikhuluma naye namhlanje into esithathe kakhulu ubufakazi ibona obubalekile ubufakazi okuyibona ebesikhuluma ngabo kakhulu lobu obuthinta ilensizwa okuyiyona esilethe la ngoba kukhona abantu ababuka benza masebenza ngifuna ukuya la dokotela niyabanika yini abantu ukuthi benze kanjani lokhu kwenza ngasiphi isikhathi after isikhathi esingaka wenza ngasiphi isikhathi lokho ngoba egcineni ngiyababona ocream bonke laba bayebusweni bayemzimbeni usho ukuthi ufika ugcobe lokho emva kalokho uyobhuda kule pool emva kalokho uyobhuda kule kwenzakalani la yes ngiyabonga ukuthi ufike nalapho futhi because okay angithi yabothi ziningi khombo nje ina 5 iyodwa uma usuzo add udark mark yabo add okunye kuningi so benginawo ama instructions bengiwaprinta ahambe nento but still bacela abantu ukuthi bebeloke bebuza ukuthi khombo ukuthi kusetshenziswa kanjani yabo then I decided to make ama video i-video nje enye eyokuqala ngisuke ngifundisa ngensipho tiphi yodwa ukuthi ugeza kanjani ngensipho uyisave kanjani ukuthi ingasheshi iphele ingancibiliki uexfoliate kanjani ngensipho because insipho uyisebenzisa as exfoliator uyisebenzisa as i-mask ngake ngachaza kwi-video edlula ukuthi mawunala laba baba nama blackheads or amaqhubu lawa aphuma into emhlophe ngaphakathi le ingabukeki yabo uthola ukuthi akhipha lezo zinto or ileli pimple eliqinayo yabo so awulikhumbusi leyo nto uthatha insipho uexfoliate ngayo ngale ndawo erough libe seliyayishela ilokhunjana ipimple lelo or ama blackheads yes so ngikhombisa konke lokho kwi-video and then kube khona yesibili sengikhombisa ukuthi after ukugeza ubuso ugcoba ithona uyigcoba ngocotton kanjani ugcoba moisturizer ulinda isikhathi singakanani wenzani ugcobani after that kukhona konke lokho kwi-video so umuntu uma sethengile ngimsendela lawo ma video azibone mekhohla uzophinda buyele kwi-video ayivule futhi azikhumbuze futhi okay ngisho ukufaka kube khona umuntu no WhatsApp ekhaya kume ngiyaphoqa ukuze bakwazi ukubona or TikTok akhona ku TikTok umuntu mengena ku TikTok uyakwazi ukwabona ongenawo ngiyamsendela nje ama video straight because omunye angasho athi hayi mina ingisebenzele kanti uthola ukuthi akayisebenzisanga ngendlela yabo okay dokotela abantu bakutholaphi ngifuna nje ngokomsebenzi ngiyazi ukuthi useDurban ngokusebenza kodwa bakuthola kanjani obaposelayo balinda isikhathi esingakanani ngoba indaba yokuposa ayihambi ngawe ihamba ngabantu obaposelayo ngifuna ukusiye lapha manje
Okay, ya njengoba usho ukuthi ngitholakala eDurban ngiyaposa and fortunately ngine feedback right nge delivery service yethu basabonga ukuthi sibaposela in time. Lokho I make sure because umuntu mekade ekhokhe let's say ukhokhe late namhlanje vele sekulate ngosiphuma kanye ukuyoposa ngosuku. So obviously lo muntu sizomposela ekseni ngakusasa. Yabo okhokhe ekseni kakhulu ngakophuma siyakwazi ukumposela same day because ukhokhe ekseni engakuphuma ama order. Once sephumile sekuyingakusasa we try to make sure of that ukuthi unless makuyi weekend ke mhlambe ukhokhe kwi weekend ngoba nge Sunday yasisebenzi nge Saturday sivala ngo 12 or ngo 1 yes 12 to 1 ngo Saturday Sunday yasisebenzi kodwa nje we make sure ukuthi when it comes to ama orders siwaposa siposa ngophepho siyakwazi ukukulethela endlini khona onqenayo ukuthi ayolanda esitolo othi ngicela mina ningideliver endlini siya deliver futhi endlini usinike address yakho sikulethele iorder lakhe endlini or kube uphepho because ucheaper uqala ku 60 rand ugcina ku 110 Okay Dodela inamba nokuthi ke abantu ngoba kubheke kuma holiday phela isama manje yabona nje usibona nje silungele isama yabona sizama ukwakha nemizimba ibhodi ibuye sibambe nathi ibhodi ngempela yesama akukhulume nomuntu njengamanje ukuthi akasukume manje akuthi kushaya lezi ikhathi zokuvala emsebenzini o16 uyagoduka umuntu ekhaya abasemakhaya bayabuya abanye bayavakasha ngala isilungweni abenze njani ukuze bekwazi ukuthi bethole zonke izinto zakho. Okay ngiyacela nje abantu bangadembeseli bangithinte and ngiyajabula ukuthi abanye baningi asebengithintile bathi siyagoduka siye emakhaya sicela sifisa ukuthola into zakho before sihambe because emakhaya kuyashisa abantu bahlala uyazi iweather ayifani mabe khona umuntu befika emakhaya ufika ubuya iskin sinjalo omunye abathi ngicelela abantwana masigodukile kunotshani babafike bangabi right ngicela iproducts ngifuna ukuhamba nayo for abantwana ukuthi babuye be right so ngiyabonga ukuthi kwi video leyo yokugcina leyo kade kufike khona ulo umntwana wezobonga sikhuluma ngama teenager ngiyabonga ukuthi abanye abazali bayisukumelile ingane bakhona bathi nje siyahamba nezingane sicela ukuthi usilonde ukuthi abanye bayasho ukuthi umntwana uneyinduna kanje ngiyabonga kulabo bazali abakwazi ukuthi babasukumele abantwana babo kulokho ngithi laba bangakusukumi ngiyacela because uDecember abantu bayagoduka emakhaya ilanga isama kuyashisa so umuntu akazivikele isikhumba sakhe ngitholakala kuyona inamba same number 0810554332 ya WhatsApp o ya phone ngisatholakala kuzona lezo ndawo it's number 166 ngicela ukuthi Margaret Mncandi because mangithi Victoria Embankment abantu bahamba baye ku Victoria Street so baningi abantu bafika la athi umuntu sengiduke ngaphela so ngiyacela ukuthi umuntu meza kumina angitshele futhi mezoza enze appointment ukuthi ngizofika because ngama Tuesday and Thursday ngise number 166 ku Margaret Mncandi Avenue ngezinye insuku ngise 186 ise home office lapho la ngisebenzela khona so kumele eze ukuthi umuntu ngingakuphi and ngibuye ngiphume phela ngisimele ngiyothenga izinto lezi ngimele ngiyokwenza so ngibuye ngiphume nami so ngibuye ngiphume ngiyokhendla ngibuye ngiyoposa so ngicela umuntu angamana afika umuntu athi sengila mhlawumbe ngisaphumile mina sisayoposa yabo ori ngisayolanda amanye ama ingredients ngicela umuntu engitshela ukuthi ngizofika ngalesikhathi angifonele ngimdirect because ngingayibhala iaddress bayaduka still and ngibhala wona Margaret Mncadi Avenue kodwa bayaduka ngifonele ngikudirect because makudirect ngiyakutshela okay wehla ngo Broadst kuba lula engimdirectile akaduki so ngiyacela ukuthi abantu bangifonele ngibachazele nangomlomo i-direction bangaduki bayaduka abantu angikho ku Victoria Street ngiku Margaret Mncadi lo mgaqo ongasemtateni. Okay number utholakala kuyona number ngizophinda 0810554332 siyatholakala ku Facebook page by Enhle Natural Glow Beauty Products ku TikTok by Enhle @Natural Glow yebo sitholakala nje kulezo indawo sizokhipha futhi nenamba yesibili because sometimes uthola ukuthi ifone yami ayibusy ukhona umsizi kaDokotela sizoyikhipha nenamba yakhe ngicabanga ukuthi nizosibhalela yona lapha yes nisibhalele inamba yesibili kuma ukuthi angitholakali ezingatholakala kuyona. Okay sibonga hlako Dokotela. Ngiyabonga nami. Kunjalo mbukela lapha ekhaya sibonga kakhulu uDokotela ucela uDr Cele lo ngoba ukuthi uyaphuma eyosika eyogaya ngoba into engiyithandayo ngathi ngiyamfona ngelinye ilanga wathi hayi semahlathini nani yombani lapha yini nifuna inhlaba wathi hayi semahlathini
yini sifuna inhlaba la siyasebenza into emnandi ukuthi into bayisusa phansi kwimvelo izifike la ifika khona ukubona ukuthi uma ufika bayaqoba njengamanje uyabona lapha entafuleni kuyaqotshwa kunje kubhizi umsisi kadokotela ubhizi nje naye uyaqoba nodokotela ula njengamanje usazongena nje kwiphinifa lakhe naye iphinifa lokhu kumhlophe yini lokho udokotela yini kwiphinifa labo lefundiswa ke uzongena kulona njengamanje qhubeka udokotela kube mnandi kube nje igama lami ngingumzothula umfuka Shembe insizwa enhle kunazo ke insingizwa eningizimu Afrika umfuka Skopti lakha lamasoka into bedodela empahleni umphedlemani umama omkhulu kusigaqa zibhodo ngaphatha ngaphezulu bathi uthelena khona ikhanda ngoba zonke intombi zikundile uhande mande yacija imamba ntombi zimbili enyanga nqathinya seClermont nobuni namajuba amabili eshengo maphezulu kwentaba yezulu khuluma kofukofu umkhondo othukwe nebindi ngithumile lapho wafa mina silandele einkundleni zokuxhumana TikTok Facebook uthi Nethezeka TV uYouTube sikhona na kanjani Nethezeka TV yimo wakho DJ Ponyaponya yipa Nkosi yami ngiyabonga hayi ngiyaqhubeka laba yinduni ngawabona vele evutho manje ukuthi ngoba nje isithombe phela kodwa nje ngibonakala kahle impela mawungibona wena ngo yabo nje kongaziyo before ukuthi nje isithombe asibonisi kahle hle yabo nje kwangibona lesa sikhathi ngingakagcobi lezi zinto zakho nosengibona manje futhi weJesu hey nganginjani kwakungathi angazi noma ngiphenduka ixoxo wena ukuthi awuboni lapha esithombeni asibonisi kahle ngimahashimba ngathi ngishile la esiphungweni ngathi khona bengixathula ngishile nala ngenzansi kwamehlo ngangishile ngivele amabala amnyama ngivele nje amaqhubu ebusweni amakhulu ashiya insumpa ezimnyama yabona ngathi mangabe sengiqala ukugcoba lezi zinto zakho lamaqhubu lawa elokhu evela abayinduni ngawabona vele evuthwa eqhumela wona engasaqhunyiswa yimi vele evuthwa eqhumela wona ayeka manje lentaba eyenza ukuthi ashiye insumpa ezinkulu ezimnyama lathi nje mangabe lifa liqhumela kwaphela nje kwangasala nsumpa ngangabe ngisaba manje nensumpa esalayo emnyama zingisebenzile lezi zinto zakho ziyangisebenza namanje saqhubeka zisangisebenza ngangisaba ngisho ukubheka abantu engibaziyo abangaziyo ukuthi ngingazi ukuthi lezi zinto zenziwa yini sabathenga lokhu futhi yabo nje ayikho into mina engingakaze ngiyigcobise izinto zokugcoba zaziwa yimi manje emhlabeni makuthiwa uthi ufuna uzama ukulungisa ubuso obonakele ayikho into engangingayigcobi ngithenga lapha kobanda ofoshini nabo bayadayisa into zokugcoba onivi abadurayo ngithenge nakuphi la kudayiswa khona into zokugcoba konke nje lezi zinto zaziyo zonke lezi ekhona nje emhlabeni zokugcoba nabantu bengilayela bani ngifike emakhenesi bengilayele endaweni sezinto nomaphi kungalungi yabona nje into beqala ngalezi zinto zakho ukuthi ngithi mangigcoba into ngibone umehluko bengigcoba mani kungenzeki lutho ngigcobe ngibekezele iphela inyanga uthola ukuthi into ngiyithenge